Allahu Rabbi. Dak medih 3 go tahu kampung. Konjut na bulai. Nyut gaduh bab pergi-pergi apa ini. Allah. Oh, tapi hana puji mentong pertahankan adat pokoknya. Menurut hadis maja jamun mati anu mupak juga. Gaduh hadap payah mikir. Ni ka betul lagi yakin patu. Nyo kapan igatif tak kan ada pakai kamu gelabah ke? Nyo aci dah test di boleh. Kada-kada jamun. Aduh, cuma ada siapa pun. Rincung mepucuk tampuk suasa. Ala ada pusaka bau dengan jamun. Yang geperang musuh masa Belanda, yucok merdeka gemak kerajaan. Ya tuang ayah ke. Lemah. Lemah. Makan kayu aja. Untuk kau. Ngonje yang ngonti jago merah. Ni dari geli betul. Kabeh kena wak yah nyok lemah lawak kampung wak pegah. Cuma yakin. Yakin ni kuah Honda. Pada uleh cum. Yakin. Nyo ya pegah Honda. Nya overhead neng. Yang hujung lah tu boleh. Hantam dah kata tanyo lagi nyo. Biasa tak gok tak galau no. Ni ka bak tu. Ya teh tu. Lemah upa-upa tanyo. Mandung lemah. Nyo lagi nyo no. Oh anu lon. Ayo no. Buya tak ada mau rumah tadi je kopi ya. Yang apa? Tak ada mau rumah. Ye nyo dah. Untuk dah umum no. Tak begah tanyo kan Honda. Anu lon. Allah nu kamunan ka kana Honda ka anu ke. Ojek anu ke. Ada juga aku. Kau begah punya pakai beda pomoh lain no. Alah hai mai. But nam, pehek na yo. Nyambok rambut tan. On di leu baru nam. Nak bedeh kong dek lagi yo pehek mak ni. Hai punyan, bambu ngoh kau popot, lagi berujuk bekah boh. Hai pe han pep. Nyo kong but mak na yo. Bako rai bako gugak berujuk buka boh. Jamun. Nyo kong kena yo pulang mu. Alah hai mama budong ke ungkit lo matalah zaman. Jadi dengar temelu tu, oh dan yo. Kau payah tak tulak muka yuk buat. Sebenarnya kau tu kan dosa ba abang. Tapi hendak galon le boh metepuk tik bunga hinan. Bukan, gata be jam tadi. Punya kau gata yang puput tu lah yang puput. Nyan untung nai na tanyo anak agam sini. Punya hanali tanyo tengok. So kalau nanti melu, di busuk genan gata fikir. Ya, betul main balon ho. Mak kena bayar ni. Puna le patu dah tanya dia lam kena. Kena du. Meno apa dah? Gah karaya. Hana mata-mata di kah lagi nyan. Kawit kawit jadi. Betul yang lagi ayah pegah. Yang kan demi masa depan kah. Yang betul lagi mak kah pegah mai. Lagi turun Tuhan, wadah lu dalam tua bulu. Pada kamu tua lalu mencabu. Dinokah bodoh kayak kerja. Anak mata-mata li kah lagi nyan. Oh tu yang memang. Belum kejap lagi. Iban. Dia bubuk yo. Ana bu apa yo? Oh menyemenan. Tetem him ni kau ke mana mak? Jut, nyana nyali kah? Jut okey. Teh. Menyemenan. Baki lele tukang him. Jut. No tutu. Tu nanek lun. Pandai lun tu nanek kah? Bandung katanya nanek kah? Be menek him. Okey aku kena kah apa bukan mah. Menghem menek. Nyopu menek nyo. Pu menek yo. Pu bah bang. Di menghem bah nek. Hai dah lengo. Pak bah nek. Bah nek ka menghem no. Aduh, awak kah. Yan biji ke masalah. Ido buka cok tiluk tadu orang mupi. Balik lom bayu ya. Bang bayu ya. Bang. Ya. Okey. Tinok lohon. Nyo sampah temu rubuh ronyo. Kata hana merubuh. Ayah cukup galak merubuh. Ma. Yang sang dik melu. Ni ada kelompok kumbang-kumbang lain harus ulung gerak aja ulung. Nyan bakang cik emang kami orang kebut. Hai, dik melu ke? Pergi dek pergi dek. Bang Isu. Dengan lemput lobi bang. Ayah nak merubuh. Wujud bang utuh bentu dek.
Baik bang, tiga kalau nak ayah lu nak mangga. Mau tingkat ayah adik nanti. Cik dah ketua ya bang. Cik dari aluh kan kirim ke puayang abang. Tu dagam nyan. Tang kuturi. Nyong kat jendela tu. Nyan bagi kujak kena tu. Sebetulnya kata yang belak ke adik Nah, malay bang pegang. Ya apa bah makayu-ayu nya. Bang boleh, bang tok ke bang macam telah hana kom hana lau. Nyo bang begah bah. Kon bang minta-minta masalah ngongkah. Ai tanyo tebagai anak agam di kampung oh le bulain telah embuk-buk lagi nyo. Ada kerja-kerja apa lain konjut. Nyo kerja pergi lon. Konyo nanti kerja. Hai bang, Mulu. boleh. Bubur kah hino? Nyo pandai anu, nyo tepa anu. Lon ya anu bakar. Lorong mandi. Tabah bintih ngorong sapian. Pu, iya kau ikut lon. Hana tu di lo melintai lagi kah? Kau lagi jumah-jumah kah di melintai lon. Udah. Hey. Kah Omar baik kata ke pokok jago kah akan lon. Nyan tiga gotu lagi nyan. Kah berhadapan dengan lon. Kah leman kena. Tak ada ke tak ada yang semacam bayang lon. Nyo ko pingat pakai gotu boh. Kah Hei, anu kah yang putar-putar anu lon? Melu kena. Hei, babah kah bek hajam boh. Pelai ya. Nyo pun permasalahan le tu hingga ya kenal jungonji dan paki-paki lagi nyo. Betul je. Rumit pelas lon, pelas. Ana mak ya. Amat perlu. Ana mak. Sebetulnya rumit so kata haji. Jadi lagi nyo kerja leman. Yo delay le. Mak temelu nyo guna teh ya. Yang tengah ya puja-puja. Sehingga waktu tak ya terpuruk dan ti Omarnya tamang. Inang ke dia rebut mak temelu nyo. Dan ia pernah bertumpah. Seandai ti Omarnya nak keturunan, bean di melangkah rumah di putonya harum begitu. Jino kah bakal bek kau ungkit-ungkit le masalah zaman. Bek kayak babale cinta bak ujung kencung nyan. Jadi mana tahu ya. Dan seberat apapun kejadian zaman wadah yah hilang lagi. Bila nak mau tahu. Bila kau ni mulanya bujodoh ngalun. Hei, putik lawang ke mang mong le. Ranu pelan batik ke Jamaika. Jom. Mono luka kamu curi hati. Ada kaik sebe hana aku hawa. Ya, ambu. Sambil bah. Boleh aku nak. Hei Omar. Anak mit mana melun? Jak leman tanya kena bantu. Nyan melu, nak kalon kiban keluarga awak di. Mutabah hana bere. Jika lagi yang keturunan, jak tengok tengok.